Yeah, yona kuyenzeka you are affected because I think it's performer almost every weekend and sometimes kude. Kodwa ke phela ngoba ngivumile ukuthi ngizokwenza, kuyadingeka ukuthi ngibe discipline. Isikhathi engisitholayo ngitraine noma esincane noma esinganani kodwa ngitraine nje ukuze ngikhone ukubuyela back ngoba ngicabanga ukuthi ngefight yami le ngangiyilwa ngathola injury ngalimala ehlombe so ngahlala isikhathi ke hoping ukuthi ihlombe lizo recover but ukuthi al recover ke so nga end up no angivele ngibuyele khona ejimini manje because sekune fight and nambe ngifisa futhi ukuthi ngithukulwa kancane. Ngomhla ka9 mhlawumbe eringini ngabathembisani yabalandeli bakhe ama-fans akho azobe expect ukuthi uwine lapha. Ayazi ngizowina. Ama-fans ayazi ukuthi angihlulwa especially into mangabi semandle nami mancane amathuba ukuthi ngiyiluze we understand nanokuthi ukuyongena kuyo ngingena kuyo ngazi ukuthi ngibhekane nani so kuzomela nje mina ngibe discipline ngijime kuphela. Mhlambe ngabe masibuka nje ifight yakhe edlule yaphela early kakhulu. I-strategy sakho kulokho sithini lokho ngiyada fact ukuthi ulwa nomuntu o skillful nomuntu o fit. So mhlambe ufuna ukushesha ukuyiqeda ifight noma nje ufuna ukuthi ithi uqhubeka kancane. Ngicabanga ukuthi obvious mangabe ulwa nomuntu kuba naso isikhathi sokumfunda ukuthi ulwa kanjani iplan lakhe yini mhlawumbe ko first round ukuthi umbone ukuthi kahle kahle uze ngalokho you understand ebese ke mhlawumbe ku second round ukhoneka ukuthi uthathe isinqumo sokuthi okay njengoba sengimbonile ukuthi wenza lokhu nakhe sekumele ngikwenze yiko ngithi mancane amathuba ukuthi u second round uphele. Ukhombisela ukuthi usuvuthiwe kakhulu nomdlalo ikakhulukazi uhlanganisa umculo uhlanganisa iboxing phela uhlanganisa isoccer ukwenza kanjani lokho? Ngicabanga sports nanokukhula phela ukukhula into isikhule sikuthanda emakhaya mina ke ngikhule ngiqhathwa too much ekhaya noma phela sikhule siqhathwa iqupha sikhule sidlala ibhola ngoba konke kuqala khona kuye ke mase uya mhlawumbe ezingeni eliphezulu go professional then uyaqala uyafunda into zakhona ama rules ukuthi kwenzakalani kodwa konke nje kusuke kuluthando so mina ngumuntu ke vele okhule ngesports eBackville ngikhule ngidlala ibhola ngikhule ngiqhathwa ngikhule ngicula ngigida ingoma so konke nje yami. Bensizwa uthe uyinika i-second elilodwa awuqinisekise lo? Hayi second. 1 round. Cha ngithe 2. Ngicabanga ukuthi njengoba ewumuntu o move too much o fast uyadinga ukuthi mhlawumbe umnike lo first round ukuthi umbone i-game plan yakhe ukuthi uze ngaliphi iplan then ku second round la sekumele ngithathe isinqumo ukuthi ngenza kanjani so ngasho ukuthi second round.